Karbi Farmers Association atung pen difu club along near kep angdeng amhang ki thegarni katalon. Taralang so KLNLF designated Kemalong KLNLF asong pen engkoyang deng National Hero Martyrs Day katalon. Chris Kep angdeng Hornbill Festival Kisama Naga Heritage Village along Catalan. Kardom, Karbi Prime Time along Penili Vidurban Kropi, non beer tang ton pen, Archek Tha. Karbi Farmers Association at Tumpen Matijoni Pite Chok Arni, Difu Club along near Kebang Deng. Amahang Kithek Arni Catalan Ponabirta, Perankipen, Kadni Sosa Hemalong Birta Napali. Karbi Farmers Association Mai Pu Samsing Hanse pen Kecharipon Amailo Mai ki Phalam Thilapen Alu Hiki Pachini Tingkuing Tipen Sapor Enlo Labang So Amailo Alu Sarpo Aman pen Karbi Anglong Tonamas Council CEM Tuliram Rong Hang Chetong Dun Lapen Alu Hiaman pen Karbi Anglong Tonamas Council EM Amar Singh Tiso MAC Tumdor Singh Rong Hang Ram Singh Timung Prabha Chandrataro KFA Advisor Long Singh Teron Pen Cheng Lok Ong Dungabang Pubang Pietum Chetong Dun si RDP Dun মানে কঠিয়াটো কোনোবা যদি হৰ্টিকালচাৰ কৰিব বিচাৰিছে কোনোবা যদি এগ্ৰিকালচাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কাৰ্বিল অট'নমাছ পৰা যি কঠিয়া দিব লাগে যি চিট দিব লাগে কোনোবা যদি অৰেঞ্জৰ ফাৰ্ম খুলিব বিচাৰিছে কোনোবা যদি তামোল বাগান খুলিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কাৰ্বিল অট'নমাছ অঞ্চলৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ সেইবিলাক কঠিয়া এতিয়া মই ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্বিআংলঙৰ বাহিন্দা 1951ৰ পৰা আগৰ পৰা আছে এতিয়াও আছে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ যিবিলাকৰ মাটি পতা খেতিয়কবিলাকৰ মাটি পতাটো আমি কোনো চৰ্ত নোহোৱাকৈ তেওঁলোকৰ কোনো ইউনিট নোহোৱাকৈ তেওঁলোকৰ মাটি পতাটো দিবলৈ কাৰণে মই কাৰ্বিল অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ মই কৈছোঁ DCRF মাটি ৰেচিডেঞ্চিয়েল ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ লেণ্ড সেইটো আমি কাৰ্বিল অট'নমাছ কাউন্সিলৰ EC পাছ কৰিব আফটাৰ EC ৰিজলিউশ্যন সেইটো সৈতে আমি পতাটো দিব পাৰিম কাৰণ আমি EC ডিচিশ্যন আছে EC মিনছ ইয়াতে কেবিনেট ডিচিশ্যন আছে যে আমি 50 বিঘাছ এবভ হ'লে সেইটো আমি কাৰ্বিল অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা এইটো EC ৰিজলিউশ্যন নকৰোঁ কালি এপইণ্টমেণ্ট আছে আমি অন বিহাফ অফ দ্য কাউন্সিল অনাৰেবল MAC নৰসিং ৰংহা তেওঁলোকে যাব আৰু লগতে ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন জাকাছ সভাপতি আছে আৰু আমাৰ হিলছ ট্ৰাইবেল লীগ সভাপতি আছে KCS আছে কাৰ্বি আহমেদ নামাই আছে কাৰ্বি আহিত সভাৰ গোটেইখিনি সংগঠন লৈ আমি কাৰণ জুৱেলগ্ৰামটো আমি যোৱা বছৰ আমি গৈ মেমৰেণ্ডাম দি আহিছোঁ আচ্ছা স্যার আসলে পিরামিড খাং উনলাং মালা সপর যিমান পাৰোঁ আমিতো চেষ্টা কৰিছোঁ যেতিয়া মই নেতৃত্বত লোৱাৰ পিছত মই যিটো নেকি মই নেতৃত্ব লোৱাৰ পিছত এইটো অপ'জ কৰি আছোঁ আজি তাৰিখে অপ'জ কৰি আছোঁ আগতো কৰি থাকি ভৱিষ্যতো কৰি থাকিব এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফাণ্ড ভিজন ডকুমেণ্ট পিল চাৰ্টাৰ অফ ডিমাণ্ড পিল লাষ্টত চাৰ্টাৰ অফ ডিমাণ্ড আমো লং বাং পইণ্ট 32 পইণ্ট বং পেনন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তুম minimum support of price pu puthak bangke recommend at lo MS Saminathon alang recommend at lo lasi ngala nona bangke crop corporation of India food corporation of India agriculture marketing Karbi Autonomous Council lapen jin fet alang tum lahaya kam claim nai businili tum tipu dolo disaratum egithan ke pare dun long penening epat he dun long pena ajok nilitum kenang so hormu kenang so kithan ke pare ke pacitang un e stame along pen along nilitum ki un anabang ke Karbi Farmer Association pen rong long stame training sta pipon bom lo la pen isi hinia hormone nilitum ki pajipon long Karbi Longri NC Hills Liberation Front Mateti Hekpen KLNLF Asong Hinpen Matijoni Pai Chok Arni Ada Porpai Sirkeba Porpen Inkoyang Deng National Hero Martyrs Day Catalan Pon Birta Perangkepen Kadni Salong Birta Nangpale Ada Porpai Sirkep Aporpen KLNLF Chairman Pidili Pen Plama Pangjar Ponlo Mangsopi Songja Timung Pensi Milor ke Kai Jalin Ponlo Afitu Ada Porpai Kresia Porpen KLNLF Chairman Pidili Pen Kechari Pon Amayalong Alhuyaman Pen Karbi Film Society Amai Pro Thaniram Tiso KLNLF Kong Chunbang Thong Teron Lapen KLNLF Asonglong Klemra Peratum Chetong Duriti
Mayalong alang litumben mon somalong wang den pen Karbiang long arat lepen NC Hill sakar I hempre la phan sorkar pen kachingi bom non mati jong chiklo an ki thoke bra pho phon pleng tang sita sorkar tum ke pangkhre via jok KLNLF asong pet ning duk chepaklang Itum damtang November 28 ani kini itum ceasefire extension lo chiklo jan shop pan April 30 an kena tentu 30 November ani kini itum tripartite do Government of India interlocutor AB Mathur apen Assam government ben special DGP bolo Bhattacharya do apen ke na joint director IB along stong apen itu asong lo apen titibang mo tripartite meeting ni kono apen aso mai arsigjit benil dum chingwai kono KLNLF asong ke manga putha demand charter putha itu arsigjit me chingki kono apen aso mai long sin dum decision chen lo dam kewang jinang porani hotke dipulong selang lina humriji February cek luangbong sini tum February cek luangbong macam ni tum festival season do 16 to 19 la sila so le wang no so le kado we pencing wai nang pualam thein tum paklang do apen ke alang da chidon lo February cek luang do Karbi no autonomous council members men tongji apen ke ex UPDS dengan citongji akan di social organization kado we pen citongji ko selang ni tum pang cicak do tum kemang kicun regi ko bang sini tum ning thedam no thema ajat lama kam bajat akisung sita me dake demokrasi adet pina pot kaching wai pen through negotiation thangda kakisung ave athema kaching wai ching sai pen se jat homoi sata pachunonji pu aso ning these ni tum non interlocutor pen sita me batai political negotiation mang du bone kono Karbi Anglong Autonomous Council EM Lun Sing Teron asir kuda long matijoni fight chokarni adap office support molam sebelang so development block sai kamatum EM Lun Sing Teron aphan karchu dama birta pherangke pen birta nakpali Semilang so development block lumpen EM Lun Sing Teron aphan karchu sai kideng EM Teron aphan karchu pona ja megalong BDO Mitalika Tharpi accountant Nelson Rongphar JE Ganeshwar Timungla pen AE Saron Singh Teron pen chenglo semilang so block along achukumar tum tak karchu sai long chitong dun 20 Namalam sopor pan biota mung tamonik sina Aturkimi Academy Difu affiliated to CBSE New Delhi admissions open for Montessori LKG UKG class 1 to 9 for the session 2019 and 20 facilities like boys and girls hostel crash babysitter art class on Saturday and Sunday Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. GR Infra Projects Limited. Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingaon, Guwahati 781031. Products: bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint and bitumen all grades, etc. MS Micro Engineering, authorized dealer. First floor, Cooperative Building, Difu Karbi Anglong, Assam. Contact number 9434303710 or 8638223203 or 8638441464. Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m.
Atur Kimi Academy Difu Rukasan Amlapati Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Atur Kimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang Karbi alang Theso alang kecu ajam tu Tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people tharbir talong wangthulo Chriser Kep Angdeng Hornbill Festival Nagaland Hempi Kohima Rosupi pen kilometer Krihinan Kailo Naga Heritage Village Kisama along Matijong Nipai Isi Arni pen Nipai Kep Arni an Ni Kep Abah Alir Alon pen Katalon pon Boma Birta Perang Kep tumpen Birta Nakpali Naga Heritage Village Kisama along Ni Kep Abah Ki Paman pon along Kicheng Arni Kachatong Dunat tumpen Men Kachatap Ateng pen Bang Suri Chriser Kebra Suri Chrisera Bang Phogebra Kithomatum Chetong Dun Pusi Pachini Bang Swang Bong pen Ang Tanadet pen Jasemet Italy Switzerland Rome Hayua Det pen Nang Kachatong Dun Bang Pharo Kithomra Bang Ner Kep Kebra Bang Hinia Tum Nang Chetong Dun Pata Pachini Hornbill Festival Adun Tu Arni Aluhi Sarpo Aman pen Nagaland a Governor PB Acharya Chetong Dun Lapenipai Kethom Arni Aluhi Sarpo Aman pen Indira Gandhi National Center for Arts a member Dr. Sachindananda Joshi Chetong Dun Sinaga Khai Tumachutang Jubat Kangcho lapen Karai Kom Thek Apothak Kachurolam Thi Pajir Lapen Bangso Rongajaram Kachetong Duna Varsai Kilong Pothak Talang Lihin pen Ning Karong Alam Thi Chepaklang Anpara Joshi Achor Malavika Hin pen Kitok Nagalena Pothaka Hir Jersitami Alang Lihin pen Parjupon Anparata Jaimek Ateng pen Nipai Pli Arni Australia Legislative Council member Reverend Fred Nile Lapen Telangana Tourism Department a Secretary Venkatesham Nipai Phoarni Union Minister for Tourism KJ Alphonse Lapen Niti Ayok Vice Chairman Sanjeev Kumar Tumchitong Dunsi Arlong Kivung Kachipate along Ingpudun Lasonsi National Institute of Rural Development and Panchayat Raj Ministry for Rural Development Government of India Director General W.R. Reddy Mizoram a Governor Kumanam Rajesh Shekhar pen Chenglok Ong Dungman Kidoke Thegeding Abang Phubang Phiatum pen Kachitong Dunjia Birta Riptun Long Karbi Anglong Tournaments Council Art and Cultural Side Campaign Matijoni Pai Pho Arni Ingdengner Kep Kajero Hangpia Phankar Chojai Megalong Pachiton Dunsi Luchar House Maratum Aphan Arjan Ki Kachipate Kepado Pona Birta Pherangi pen Birta Nakpali Ingdengner Kep Kajero Hangpi Karcho Malong Claim Samaratum Aphan Arjan Ki Kachipate Ponalong Kadokaway Group A Lapen Group B Bangrong Pet Pen Bangner Kep Kebra Bang Hinia Tum Chipate Dunlu Arjan Ki Kachipate Group A along Cheng Sianong A Anika Swing Lengpi Adun Thuanong A Aswa Rongpi Lapen Kethomanong A Anika Bhumia Tumpensi Chipalong Ponlo Lapen Arjan Ki Kachipate Group B along Cheng Sianong A Phai Tiktok B Adun Thuanong A Suman Karmakar Lapen Kethomanong A Golson Intia Tumpensi Chipalong Ponlo Lapen Difurong Sepe Hitiang Kang Towar Chekok along Tinta Arnikang Samapor Kendel Ki Kaidun Ambirta Riptun Long Karbi Prime Time Birta Bangila Panskang Ton Paniklo Dumi Thakmi Kurong Tu